maze kubatega mbushi mu mato bari barimo mu kiyaga cya Tanganyika, barabarashe, ingabo za Tanzania zirapfuye, zirakongotse, zirashize, zipfanye n'iz'abarundi, bapfuye gutyo bataratangira, bamwe bapfuye bataragera no ku rugamba, bapfuye bataragera naho bari bagiye gutangirira akazi. Nk'umuntu abaye umukuru w'igihugu, nk'umuntu w'umugabo kandi w'umukire, yaracecetse, ariko kugeza uyu munota aracyakina politiki. Bigeze ku rwego rw'uko rero Tshisekedi, umuntu yakatiye urwo gupfa, atangira kujya kwinginga amahanga ngo namubingingire, nibamara kumwinginga bamwicaze, barebe ko bamuganiriza yemere kuganira nawe. Kandi nubwo binameze bityo, mfite amakuru avuga ko Tshisekedi anirwariye, ararwaye, sinzi ngo yarari mu bira, niba ari abankuruzinze mayindi, ariko ngo ararwaye. Ariko urumva n'izo ngendo ubwazo ntizimworoheye, birangiye bamusubije hehe? Muri Togo. Ngaho namwe ni mu nyumvire. Turakomeje. Mu gihe bimeze bityo rero, ingabo za Tanzania nk'uko mubizi, nari nanabivuze mu kiganiro cy'ubushize, Tanzania na Congo mu masaha make yashize cyangwa mu minsi mike yishize baherutse gusinyana amasezerano mu mikoranire n'imigirire mu bya gisirikare. Ubu bameranye neza ku buryo noneho Tanzania ku bwumvikane bwayo na Congo biri kuvuga ko yohereje ingabo zigera ku 12,000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Noneho Tanzania isubiye muri Congo itaje mu buryo bwa SADC, noneho ngo hakabaho ibiganiro. Ariko nyamara wareba muri Nord Kivu ugasanga baracyagaba ibitero by'amadrone, wareba muri Sud Kivu baracyagaba ibitero by'amadrone, ingabo z'u Burundi ziri kugaruka, ingabo za Tanzania ziri kugaruka, ukumva ibintu ni bibi. Ese Tshisekedi ibyo avuga n'ibyo akora ko bidahura, ubundi amaherezo akwiye kuba yahe? Ni nayo mpamvu mujya mubona ibintu byose bigenda byanga, bigakomeza kwanga rwose, bikagaragara ko byanze, bigakomeza bikanga, bikagaragara ko byanze, ariko abantu bakibaza impamvu ari yihe. Nuko ibivugishwa umunwa genda samuratsinze, icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Wihangayika, habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera. Muganga gufasha mu ndwara zikurikira: waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha, niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza, ngwino tugufashe. Bivuza indwara zikurikira harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi, abatugezeho baratwirahira. Mahanga namwe nihangayika, kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nk'uko musanzwe mubimenyereye. Reka mbabwire yuko jewe ndi Robert Sympathique Iyandemye. Mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho rero ni nako bimeze. Uyu munsi nabwo nabateguriye ikiganiro cyacu kiri buze kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ndibuze kubabwira ko uwahoze ari Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Joseph Kabila Kabange yiteguwe i Angola, i Rwanda muri Angola. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we ategerejwe i Rome mu gihugu cya Togo. Naho ingabo z'abarundi n'ingabo za Tanzania zari ziri mu kiyaga cya Kivu zimaze gukorwaho ambushi zikubitirwa mu mazi. Kuri ubu ngubu rero amarira akaba ari yose kuri izo ngabo za Tanzania ndetse n'ingabo z'u Burundi bari kumwe bagiye kugaba ibitero mu bice biri kugenzurwa na AFCM 23. Ikindi kandi turi buze kuganiraho nuko Wazalendo bamaze gutangaza ko bafunze ikiyaga cya Tanganyika kuva Uvira ujya Fizi no kuva Fizi ugaruka Uvira, nta bwato bugomba kwaca, no mu bindi byerekezo byose batekereza ngo bishobora kuba byacamo umwanzi, bikaba rero nabyo babifunze. Ubu ngubu Wazalendo akaba aribo bari kugenzura igice kinini cy'ikiyaga cya Tanganyika kuri transport yo mu mazi kugira ngo barwanye ko ngo umwanzi ashobora kubinjirana. Muri rusange rero nuko nguko ibintu bimeze. Naho kuri leta ya Kinshasa ndetse na Angola bakomeje gufindafinda uburyo bazana ibiganiro bishya, ngo ni inama Tshisekedi avuga ko yayigiriwe na Joao Lourenço. Amaze kuyigirwa na Joao Lourenço ngo yumva niyo, ngo amaze kumva ariyo nawe ngo yumva mu by'ukuri yayikurikiza. Ariko nk'uko mubizi hari ibiganiro byari bigiye
kuva idoha muri Qatar bikajya i Rome muri Togo, kuko umuhuza hagati ya AFC M23 yari kuba ari Faure Nyasimbe, perezida wa Togo. None Tshisekedi nawe yamuteye umugongo ahita akasubira kwa Lorenzo. None mu gihe kwa Lorenzo babitangiye, Amerika ikaba yabahamagaye, Qatar ikaba yabahamagaye, ibintu bikaba bimeze nabi. Tshisekedi ahise ko ajya muri Togo. Agiye gukora iki muri Togo kandi yari amaze gutera umugongo Faure Nyasimbe? Ibyo byo ko nta cyizere yari amufitiye birangiye bite no kugira ngo Tshisekedi yumve ko yajya muri Togo? Ibyo byose rero turabihuza kugira ngo mwumve, kuko ibikubiye muri ibi biganiro muri rusange nuko Tshisekedi yabonye inaramuka akomeje ibiganiro bya Doha biraza kumukoma ihanga, biraza gutuma bimwe mu byo AFC M23 isaba bigomba kwemerwa, yabishaka atabishaka, yabihitamo atabihitamo. Noneho rero yahisemo ngo gufata ikibazo cya AFC M23 akigira ikibazo nk'icy'abandi bose bo muri opposition bafite ibibazo, ngo arashaka ko ngo bazagenda bakaganira, ariko bose nyine abakontorora, avuga ati mwese muri kimwe, ni ibibazo mufite, buri wese najya hano agaragaza ikibazo afite. Ese ubu ngubu AFC M23 ishobora kugenda ikicara ikavuga ngo twebwe ngo ikibazo dufite ni iki ngiki, noneho Mayimayi ikagenda ngo natwe nka Mayimayi ikibazo dufite ni iki ngiki, twe nka Mubondo akaza twebwe nka Mubondo ikibazo dufite ni iki ngiki, Martin Fayulu akaza ati ikibazo jewe mfite ni iki ngiki. Ubwo na AFC M23 nayo ikaza ngo natwe twaje ngo ikibazo dufite ni iki ngiki. Ntabwo ibyo rero ni ibintu ari gutekereza ko bishobora kumuhira, ariko ntibishobora gushoboka. Iteka ryose Tshisekedi agomba kwemera ko azaganira na AFC M23, ariko bakaganira rwose nkabo ubwabo, atiriwe yensista ashaka kugaragaza yuko ngo hari ukundi yabigenza se, cyangwa akumva ko yababindikiranya akabaganiriza mu buryo budasobanutse agira ngo bishobora kwemerwa. Ibyo rero muri rusange reka tugerageze tubiganireho. Mbaye ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Reka mbabwire ko l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, aurait été reçu discrètement à Luanda il y a quelques jours par son homologue angolais, Joao Lourenço. Cette rencontre s'inscrirait dans le cadre de consultations en cours autour des discours politiques laissement relancés à l'initiative du président Félix Tshisekedi. D'après la même source, Joseph Kabila se montrerait davantage favorable à un dialogue inclusif tel que proposé par les prélats catholiques, une option qui semble aujourd'hui mise en écart au profit du processus pilote par l'initiative de Luanda. Hano rero bari kutubwira yuko uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na senateri avi Joseph Kabila Kabange mu minsi mikeya, mu gihe gito yagiye kwakirwa na Joao Lourenço Gonçalves Emmanuel, ni perezida rero wa Angola. Ibi bintu rero byaba bigenze bite? Ibi bintu ni Tshisekedi wagiye kubisaba. Ni Tshisekedi wagiye gusaba ko bareba ukuntu bamwingingira Joseph Kabila Kabange, bakareba uburyo ngo baganira, impande zikaganira, ariko bakanamufasha bakaganira, ariko ngo abakongomani batabonye ko Tshisekedi ngo yicaranye na Kabila live ngo bicarane bagire ibyo baganira. Ni nkaho Tshisekedi yakagiye akabwira Joao Lourenço ati mbabarira umfatire Joseph Kabila umwicaze ku meza, numara kumwicaza ku meza umubaze ibyo ashaka, umubaze ibyo ashaka n'inzira yifuza ko twabikoramo nuko byagenda, nurangiza nanjye unyicaze umbwire, cyangwa se jyewe turicaranye ariko icaza na Joseph Kabila Kabange turebe nawe ibyiwe uko byagenda, turebe naho byaherera. Biragaragara rero ko ari ibingibi Tshisekedi yifuza, kuko ntabwo yifuza ko abaturage ba Kongo mu by'ukuri bashobora kubona Tshisekedi na Joseph Kabila Kabange bicaranye ibintu byose bimeze neza nk'uko abantu babitekerezaga cyangwa se batanabitekerezaga. Ariko ubundi ikigoranye ni iki? Ikintu kirimo kigoranye cyane, ikirimo kigoranye kurusha ibindi ni ukuntu Joseph Kabila Kabange yakatiwe, yajyanwe mu nkiko agakatirwa kugeza ku rwo gupfa. Ibyo bikozwe n'inkiko n'urukiko rukuru rwa gisirikare kandi byategetswe na Tshisekedi. Bagashyiraho kumuca ihazabu ya miliyari 33 z'amadolari y'Amerika, imitungo yiwe igafatirwa, ibintu byose umuryango we ugatangira kuburagizwa. Ibyo byose rero byagiye biba. Joseph Kabila Kabange mwigeze mubona hari n'itangazo soho, mwigeze mubona hari igitangazamakuru ajyamo ngo agire icyo avuga? Yaricecekeye, araruca ararumira. Ariko nk'umustrateje, nk'umuntu abaye umukuru w'igihugu, nk'umuntu w'umugabo kandi w'umukire, yaracecetse. Ariko kugeza uyu munota aracyakina politiki. Bigeze ku rwego rw'uko rero Tshisekedi, umuntu yakatiye urwo gupfa, atangira kujya kwinginga amahanga ngo namubingingire, nibamara kumwinginga
bamwicaze barebe ko bamuganiriza yemere kuganira nawe. Iki ni ikibazo giteye ubwoba. Ndetse Tshisekedi nk'umuntu wari wagiye za Doha akajya za Washington azi yuko ibintu bigiye kurangira neza, nta n'icyo azongera kuvugana n'abo bagabo bose, nta n'icyo azongera kuvugana nabo muri M23 ngo ko barangiye ko Amerika izaza ikabirangiriza. Byaranze. Reka nivugire niyo byaranze. Byanze, ntabwo byemeye, ntabwo byahuye, kubera yuko uko yabitekerezaga nuko yabyibwiraga ntabwo ari byo. Amerika kandi yavuze ko idashobora kohereza umusirikare n'umwe ntabwo biriya bihugu byamaze no kuvuga ko bitazongera kohereza n'abasirikare mu bihugu bya Afurika n'ahandi iyo bitari ngombwa, ahantu bitari mu nyungu zabo. Kushora yo ku rugamba ngo bagiye kurwana gutya ngo kuri iki kintu cyangwa ngo kuri uyu muntu ngo bigende gutya, wapi. Mwaganira, mwaterana inkunga, mwafashanya mu bundi buryo, ariko kugeza aho bakubwira ngo bazazana abasirikare babo, wapi. Ibyo rero byaranze. Tshisekedi yamaze kubona ko nta gihe Amerika izazana intwaro n'abasirikare bayo ngo baze kurasa abantu muri M23. Amaze kubona byanze, abona ahubwo ibiri muri zira protocols za Doha zizamukoma ihanga, kuko zigomba zimutegeka kwicarana na M23 bakaganira, bakagira ibyo bemeranya. Ibyo ngibyo isi yose irabizi kuko babisinye ku manywa y'ihangu, isi yose bireba. Ibyo biragenda biraba birarangira. Abonye rero yuko hari ahantu azakubitirwa mu biganiro agiye asinya, bifata akabyoroshya, agasa n'uwemeye ibiganiro, ariko ari ukugira ngo aburizemo bya bindi byose AFC bagiye baganira nka AFC ubwayo. Agashaka ahubwo ngo noneho ayifate abayishyira hamwe n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ngo bose abashyire mu gatebo kamwe, bagende bicare ku meza amwe, ngo buri wese amaze ngo we bite, nawe bite, nawe bite, nawe bite. Mwana nabyiyumviye nabivuze mu biganiro bitandukanye. Patrick Muyaya we yanavuze yuko bigomba kubera hehe, i Kinshasa. Ibaze Kabila i Kinshasa, ibaze Corneille Nangaa i Kinshasa, ibaze Makenga i Kinshasa, ibaze Bisimwa i Kinshasa. Abo bose bakatiwe urwo gupfa, ku mitwe yabo hariho miliyoni 5 z'idolari kuri buri umwe. Ntabwo bishobora gushoboka. Cyo bikora nabonye hari n'ibindi bitangazamakuru bivuga ngo mu gihe bose baba bafite uko babihuriyeho cyangwa se babyemeranyijwe, ngo bashobora no kuganira kuri ibyo bihano, cyane cyane na ba Joseph Kabila bose bakabakuriraho ibyo bihano. Cyo bikora ubwo byaba biri mu nzira nziza. Ngaho ni mu nyumvire da. Ibyo se ntibirutwa nuko Tshisekedi yari kubyihorera, ntiyirirwe anarwana, akemera ibiganiro nta n'izindi ntambara zindi zibaye. Ariko byenda ntabwo ariko yabyumvaga, siko yabitekerezaga, siko yabikekaga, ariko nyamara byamubayeho. Azabyitwara mate rero, azabigenza ate? Itari akaba na minisitiri w'intebe, abwira Murangora ibi ni biki murimo, birabacanga, byabayobeye, nabo bari kwibaza ari ibiki. Bahise bahereza igisubizo Tshisekedi. Igisubizo ntabwo kimunejeje, igisubizo ntabwo kimunyuze. Ahise ko afata indege agiye muri Togo, asubiye kureba Nyasimbe. Namwe rero mumbwire ibintu bimeze nabi. Kandi nubwo binameze bityo, mfite amakuru avuga ko Tshisekedi anirwariye, ararwaye. Sinzi ngo yarari mu bira niba ari abankuruzinze mayindi, ariko ngo ararwaye. Ariko urumva n'izo ngendo ubwazo ntizimworoheye, birangiye bamusubije hehe, muri Togo. Ngaho namwe ni mu nyumvire. Turakomeje. Mu gihe bimeze bityo rero, ingabo za Tanzania nkuko mubizi, nari nanabivuze mu kiganiro cy'ubushize, Tanzania na Congo mu masaha make yashize cyangwa mu minsi mike yishize baheretse gusinyana amasezerano mu mikoranire n'imigirire mu bya gisirikare. Ubu bameranye neza ku buryo noneho Tanzania ku bwumvikane bwayo na Congo biri kuvuga ko yohereje ingabo zigera ku 12,000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Noneho Tanzania isubiye muri Congo itaje mu buryo bwa SADC. Tanzania iri gusubira muri Congo nka Tanzania yonyine ubwayo, ni bilateral agreements. Ibyo biremewe. Igihugu n'ikindi bashobora kugirana amasezerano yo gutabarana mu bya gisirikare. Tanzania rero na Congo ejo bundi barayasinye. None Tanzania yongeye kohereza ingabo. Tanzania yo yibonite ku ruhande rwa Congo. Kandi Tanzania n'abarundi bazanye bari kugarukana.
bari kugarukana mu ntambara yo muri Kongo. Nubwo bari kuza ariko bimeze nabi. Biri kuvugwa yuko bamaze kubatega mbushi mu mato bari barimo mu kiyaga cya Tanganyika, barabarashe ingabo za Tanzania zirapfuye, zirakongotse, zirashize, zipfanye n'iz'abarundi, bapfuye gutyo bataratangira, bamwe bapfuye bataragera no ku rugamba, bapfuye bataragera naho bari bagiye gutangirira akazi. Bivuze ngo ubungubu muri Tanzania ingabo iz'abarundi n'iz'abatanzania bamaze gupfa, bitumye n'abatanzania bongera gusubira mu kiriyo ku ngabo zabo zitaragera no ku rugamba. Iyi ntambara rero kwa kundi babivuze bari kwigira generalize. Bari kwigira generalize da. Ubuse nk'aba batanzania bazize iki? Abarundi bose nakurirwa mbagarukaho kuko n'abayobozi b'abarundi ntibabyumvikanaho. Perezida aravuga ibi, umugabo w'ingabo akavuga ibi, umukuru wa CNDD-FDD akavuga ngo ingabo zacu ziriyo ntizizanavayo. Ubundi hari mu Burundi biravuga ko umuntu uyoboye CNDD-FDD ni nawe uyoboye igihugu. Buriya reverendi kuri yo ashatse yacana akanyafa akaryamisha Ndayishimiye agakubita udukone ku kabuno. Ngo niko babihitamo, ngo niko babikora. Namwe mu nyumvire yo politiki. Ni nayo mpamvu Ndayishimiye yarutse kuvuga ngo hari abantu ngo hari abakozi ngo bakeza ngo abami babiri. Ngo ntabwo ashaka abantu bakeza abami babiri, yavugaga reverendi kuri yo nyine. Kuko avuna umuheha kongezwa undi. Avuguruza ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze. Namwe mujye mu nyumvire urwo rwego bariho. Ntabwo rero ari ibintu biba byoroshye. Izo ngabo za Tanzania zikomeje gucucumirwa rero hariya, ntabwo wamenya. Ariko ngo Tanzania ifite ikibazo. Tanzania ngo ifite ikibazo cy'uko ngo iri kureba ikabona ko ngo mu gihe cyose intambara yabikomeje bakaba bagera na za Kalemi, ngo Tanzania nayo yabitangiye gusumbirizwa. Ubwo rero nimba iri gushaka kuza kubigarurira hafi, nimba iri gushaka kuza kureba uko ibigenza, ntabwo mbizi. Ariko ikiriho nuko yagiranye bilateral agreements na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye no gutabarana mu bya gisirikare, akaba ari n'urwo rwego ingabo za Tanzania noneho ziri kuza, ntabwo zije mu bya SADC, ntimubyitiranye. Ntimubyitiranye, ntabwo ari bya bindi bya SADC, oya. Uyu ni umugambi wa Tanzania na Kinshasa, hagati yabo bombi mu bwumvikane, nk'uko n'ingabo z'u Burundi ziriyo cyangwa se nk'uko n'ingabo z'u Burundi zijyayo. Biriya rero bibaho, ahubwo ushobora kwibaza uti why Tanzania? Ibi rero bigahita bibereka ko noneho Tanzania nayo ku mugaragaro izuba riva irigaragaje, nayo igaragaje uruhande iriho, igaragaje uruhande ihagazeho. Ntabwo bikiri bya bindi byo kugenda abantu bashakisha ngo burya ngo murabona bya bindi ngo kwari kubera yuko ngo yari SADC, ngo ni imyanzuro yari afatiwe muri SADC, ngo nta kundi Tanzania nayo yari kubigenza, ngo ni kuri yagombaga kubigenza, ni kuri yagombaga kwirwanaho, ngo kandi ngo erega ngo ko yagiye nka SADC se ngo birabitwaye iki? Tanzania yamaze gufata uruhande. Tanzania iba ku ruhande rwa Kongo Kinshasa. Ibyo byo nta mpaka birimo. Reka dukomereze rero kuri ku ngabo. Ndababeshya, ubu iyo budget ya miliyari 5 wayibaza Kongo yayerekana? Ibyo rero nuko bimeze. Abo baturage rero b'abakongomani bagomba gukomeza gutabarizwa muri rusange kuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ikindi rero aba wazalendo bameze nabi. Wazalendo bakomeje gufata imyanzuro ikomeye, wazalendo bakomeje gufata imyanzuro ikakaye, ku buryo bakomeje kuvuga bati ntabwo twebwe tuzavirira, kandi na Tshisekedi akaba abashyigikiye. Niba ngibi byo kugenda bafunga inzira zo mu kiyaga cya Tanganyika, no kuvanga abazalendo nyine no uburenganzira bahabwa, ibikoresho bakomeje kubihabwa, ibintu bimeze nabi. Les wazalendo proscrivent la navigation de tout bateau ou pirogue sur le lac Tanganyika en venant d'Uvira, Baraka, Kalemi et Mboko. Toute personne, y compris les civils, qui sera arrêtée sur place sera considérée comme une ennemie. Ubwo ni ubutumwa bwa wazalendo. Barabwira ko wazalendo bahagaritse ingendo zo mu mazi mu kiyaga cya Tanganyika uturuka Uvira, Baraka, Kalemi ndetse no kugera hitwa Mboko. Umuntu wese ndetse harimo n'abasivile uzafatwa agahagarikirwa mu mazi kandi yagiriwe iyo nama
azafatwa nk'umwanzi, bivuze ngo ashobora no kuraswa bataranamugeraho batitaye no kumenya arinde. Ubwo rero mwumve ko ahangaha ikiyaga kirafunze, nicyo nababwira. Ahangaha ikiyaga kirafunze rwose, ikiyaga kirafunze, wazalendo baragifunze, mubimenye kandi mubimenye. Indi nkuru rero nayo iragira iti selon la présidence angolaise, une délégation des misères est attendue à Kinshasa dans le courant de la semaine. Cette mission mènera des consultations avec une partie de la classe politique basée dans la capitale ainsi qu'avec des acteurs de la société civile, en vue d'élaborer la feuille de route du dialogue initié par le président Félix Tshisekedi. Iyi ni inkuru isohotse nonaha, isohowe n'ibiro bya perezida wa Angola Joao Lourenço. Biravuga ko hari delegation igiye kuva muri Angola, iyi delegation ikagenda ikajya i Kinshasa muri iki cyumweru, muri izi ntangiriro z'iki cyumweru dutangiye. Misiyo z'iyi delegation ikaba igomba kubonana n'abagize classe politique ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko bari i Kinshasa, kuko bagiye gutangira kwakira i Rwanda abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze y'igihugu. Delegation ivuye i Kinshasa nayo ivuye i Rwanda igiye kujya i Kinshasa iganire n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari i Kinshasa, barimo ba Martin Fayulu n'abandi, ndetse banaganire na société civile ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ntukuremo na za Senko, ahasigaye babanze babumve. Nibamara kubumva, delegation ya Angola yisubirire muri Angola. Ari nako bari kumva nyine abari hanze y'igihugu. None birangira bafate abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari imbere mu gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hanze ya Kongo, n'abari hanze n'abari imbere mu gihugu. Ubwo icyo gihe Joao Lourenço cyangwa se Angola izaba imaze kubumva. Nimara kubumva, Tshisekedi yongera asubire muri Angola bamubwire uko bose babumvise. Noneho icyo gihe nyuma yuko Angola iganiriye n'impande zose, niho hashobora kuzabaho ibiganiro. Noneho bose bakagenda bakicara kuri table ronde bakaganira, bakareba uburyo ibibazo bihari babirangiza. Turi kumwe kugeza uyu munota rero. Nuko nguko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bimeze, nuko nguko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bihagaze. Nukuvuga ngo nyine kwa kundi abantu bagendaga bavuga ibintu ko bashatse, Tshisekedi akavuga ibingibi, babandi bagenda bakorera mu kwaha kwe bakaza babivuga ukundi ngo hoya, ntabwo ari byo. Birangiye Tshisekedi ibiganiro. Namwe mwumve izi nkuru zose mbabwiye, mwumve iki kiganiro cyose dukoze kiri kugaruka ku kuba Tshisekedi yemera ibiganiro. Inkuru zose ziremeza ibiganiro. Amerika iri kugaragaza ko Tshisekedi ari gushaka gutangiza ibindi biganiro. Qatar nayo nuko asubiye i Rome mu gihugu cya Togo. Namwe munyumvire, namwe munyumvire. Ubwo rero nukuvuga ngo ibintu bimeze nabi cyane. Turebe. Hano rero hari n'andi makuru. Ego na makuru ari kugaragaza uburyo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC muri teritwari ya Bukama zagabye ibitero mu baturage, zirabica rwose. Bikaba rero ngo ni imirwano yahuje FARDC n'abandi bantu bo muri Maimai. Bikaba rero ari imirwano yahitanye abaturage benshi. Amakamyo rero agera kuri 2 yaratwaye abasirikare muri teritwari de Malemba Nkulu, yose yatwitswe, ibindi bikaba byabaye bibi cyane. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ni ibintu bibi cyane. Muri Kongo ibintu biberayo
ni agahomamunwa ibindi ndi kubona ari ibigaruka ni ibigaruka ku mpunzi z'abarundi zikomeje kugorerwa ni impunzi z'abakongomani zikomeje kugorerwa muri Repubulika y'u Burundi. Reka turebe nuko bimeze muri rusange. Izindi nkuru zihari rero zikomeje kugaragaza imirwano irakomeje muri Nord Kivu mu bice bya za Walikale, ubwo no muri Sud Kivu muri za Fizi murabyumva ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ikindi kintu gitangaje rero nubwo ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri ubwo buryo n'ukuntu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo muri ibi biganiro byose ari kugenda ajyamo, haba n'ibi ngibi yagarukanye byo muri Rwanda Angola, yabitangiye avuga ko ngo we mu byo baganiriye na Joao Lourenço harimo icyitwa cessez-le-feu immédiat, guhagarika imirwano by'ako kanya, noneho ngo hakabaho ibiganiro. Ariko nyamara wareba muri Nord Kivu ugasanga baracyagaba ibitero by'amadrone, wareba muri Sud Kivu baracyagaba ibitero by'amadrone, ingabo z'u Burundi ziri kugaruka, ingabo za Tanzania ziri kugaruka, ukumva ibintu ni bibi. Ese Tshisekedi ibyo avuga n'ibyo akora ko bidahura, ubundi amaherezo akwiye kuba yahe? Ni nayo mpamvu mujya mubona ibintu byose bigenda byanga, bigakomeza kwanga rwose, bikagaragara ko byanze, bigakomeza bikanga, bikagaragara ko byanze, ariko abantu bakibaza impamvu ari iyihe. Nuko ibivugishwa umunwa niba bigaragara kuri tele ntabwo bihura. Reka rero mbashimire cyane inshuti bakunzi ba televiziyo zacu, mbashimire cyane mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mukareba ibiganiro kuri televiziyo zacu. Muraba agaciro cyane kandi turabakunda cyane. Uburyo mureba ibiganiro byacu, uburyo muduha ibitekerezo, mugakora like, mugakora share, mugakora sabone, ibyo byose bitwongerera imbaraga zo gukora, tukumva ko natwe uko bishoboka kose twaza tugakora ibiganiro. Mwumve yuko tubashima cyane, turabashima bivuye ku njishi z'umutima. Reka rero mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Jyewe nari Robert Sympathique Iyandemye, mukomeze kugubwa neza cyane, ndabakunda. Asante sana.